Hazır aydak gülerim de buzup koysan. Kantip çıkarttın lan bunu. Ya, bu nerede ne oldu? Kolum çık bakalım. Osman abi. Ya Osman abi. Gel lan gel, Serdar ben. Kalktasın. Gel. Kolum. Kalkmaz mı? Osman. Çık. Kurtar. Çık. Kurtar. Çık. Ay, kurtar. Ay, kapat kurtar. Beni kadar. Kapat kurtar. Kaç kapat. Ay, çok eğlendik. Bunu kapat kurtar. Ana tomine. Ay, bunu kapat kurtar. Osman. Ya Osman abi. Ne oldu? Hakikaten sana oğlum açıl kaçsın. Çoluğuşu var. Oo, Çoluğuşu gibi. Sana canlılığım var. Kanay. Milyon atar. Ya. Hazır. Жақсы ғой. Свиданияға барыш келші. Жақсы. Sen дағы бараш. Түсінесің бе мен бармаймын свиданияға. Қыздар келеді. О, Қайсарды. Характерін білесің бе? Екеуістің өлтіріп салады білу қас. Білмейді. Айтпайсың. Барауыз қайтауыз. Айтпайым етші. Ана мына қыласың. Мен барам. Жөнеле отырам, ештеке демем сөйлейм. Анан ақшасын да төлейм. Болды. 1 сом төлебейсің. Пенсиондыққа кетемін. Бапты онда мен алды кейін шығам кетемін. Сіз шыға. Orale. Şu restoran. Gideriz bakalım. Mevcut caman kumbat bozu keredi. Kettik bak. Ne? Söylep koygan var dedi. Söyleyemem. Çınnap Söyledim. Hazır ülke oturak kütü otak. Kızlar mı? Ses gireyim. Hey, bir unutma. O söz. Ben girem jönele oturam. Anan gittik degenine hayratım çıkacak. Kızarlar boğum bana şerik bolasın. Bolu ol be. Kafanı men işe. Kettik bas. Osman Ali. Oğlum şakası. Oğlum. Hey, onlar balonladık içindeki kızlar koy. Neden profilime caş falan ne? Suratı var. Aaa, sen çıksın. Kalastıkım tak şeyler. Sonun surat benim maykamçı. Gülmeyi de Bak sandım. Anladılar kızlarım. Çok önen erkeğe kaldım oğlum. Salar, ben жақсы ба? Келдің бе? Сіздер отырып тұрғылар, мен солда организовать етіп берейін да. Сіздер келем. Сен қорбап тұрсың ба? Неге маған беріп атасың, бұларға бермеймін. Саға. Çoğunluk ketmegine mi uyuyorlar? Келем, сен келем оған. Beni atım maskaral. Instagram'a düşen balli talep gidip patpisa takıp koyuyorlar. Korkuyoruz, dostum dediler lan, mahalledip geldiler. Canım, çay içmesin öyle kızlar. Anan, bas dediler, çok dışımda o. Ciddelep geldi de. Erkeş geldi. Kaçsan, Osman Ali. Ay, erkeş çıkmasın. Oy betim. Kim bu Osman Ali? Ya Jönel'le çay içip geliyoruz. Gül. Paşa biz de Jönel'le çay içip geliyoruz dedin koy erkeş. Osman Ali uyanmışsın. Ne bilen var? Albay, doktor. Kızım, kipiş bok ettim ya. Durun lan uzak. Kete dur lan, kete bok. Kaçsan de, doktor.
Alo. Özüm canım. Kaçar, doktor, kaçar. Da çay alıp geleyim. Çok gel. Çaydan gerek yok. Sizlerden çoğultkanımın sebebi bugün kişine düşünbözlükler bolup apaňardy tarıntıp aldım da. Oşogo kançıp geçirim suraştı bilbey jürüm. Sizlerden keňeş surayın dedim bile da. Çoğaltan nege apamı tarıntası deyim da? Sen kimsin ben sana atçot benim? Ben akıl yürek deytam. Ben keňeş surawatam beni. Tarıntım degenden kim boldu? Atama es yüretasin. Ben senin bunday akıl surawatam. Oýuňny aýtdym. Humak. Maklata keçiresiz. Anda mende bir oy var özümün oyum. Negizi bul ayal kişi kulagı meni jakşı göröt deyit. Romantikany jakşı göröt. Men öz romantikaga jakynmyn. Ana mындай jakşı sözlөрдү arnap, mындай koozop, jasalgalap süýleş kerek da. Oşonda men ne kılışım gerek balam? Çönököy ile bir gül alasız. Kapak tak koy. Ha? Kapak tak koy. Ah. Jakşy mı? Nasıl? Hiç jakşy. Kaysar. Nege? Öyle mi çeliştik yapar? Bergen. Bol boytan balam. Opаңды karakterin bilesin o anakon. Eko üstten öldüret anlayaksa. Makul, özüңүздөр билесиздер. Байке. Ушундай да болмок беле. Ата аял кишине. Мындай жестко кармаш. O mene ininden üýrensen ey. Ayaldır жестко karmaş gerek. Balam жестко ne degenli? Мындай башынан кармаш керек да. Başından? Apaňdy başından karmasa boýat birak. Ana tilinden karmaş gerek uzunrak. Hoş ne kılsım gerek ana? Короче, kiresiz. Getir. Hey. Ha? Men apaňdy kança anday kılan balamın. Tura göýt mi bizge? Anda mına variantçı. Getir. Başka olmaz. Getir. Hey. Ciddi bolar bu sözlerim. Нормально го. Kayaktagı neseler de ayıtatasın. Koyunçay ушундай да болобу? Кеп кайчы. Сиз сүйлөй турумчу. Пап, ана көрүп эмне кылбайсызбы? Азыр интернет заманы, анан TikTok деген бар. Трендтер чыгып жатат. Анан ушул трендти тартып көрбөйсүзбү? Kaysar, kara. Yaşadılar тебе. Ее бокал полный все, она скрывает свое лицо. Я ни при чем. Это твой вайб, это твой вайб. Çaktı. Hey. Çok bul meni jaşaman tura gövetken ne kızım? Анда эмнечи? Passing dore. Hey. Trend ki. Andan göre bir paydalı iş kılsan. Жакшы эле. Kitap okuyorsun ondan göre. Uva. Gelin. Siz buna şarda çoğun oyğonsuz ko. Oşoga şarda mınday sekretleri olsa aytpayсызбы ошолор ишке ашырат электе. Эми, ата менде мындай ой бар десеңиз. Ушу апам тарынганынан пайдаланып туруп, кетип үйрүп туруп, ордуна жаңы ап алып келбейлиби? Кулак мебиз тыч болот.
тамашалап койдум эми. Ата, шаардачы бизде городдо убагында мен кыз болуп жүргөндө мындай нерсе мода эле. Азыр апам жолдо жалгыз кетип атканда. Ошондо эмне кылабыз ата? Азыр балдарым, апаңар келатат. Чыгасыңар, сумкасын аласыңар, урабыз деп коркутасыңар. Анан мен аркаңардан чыгам дагы мындайынан бир дуруп, мындайынан бирди тептирип, герой болом дагы апаңар мени кечирет. Отец герой болосузбу? Ооба, давай чыккыла мен бекин. Молодец балдарым. Meni doğrum geldi. Kaysar'dan kolunu al. Hey. Al nerse takır bolbot kendini. Апаңызды билбейсизби ал каратес? Мына балаңыз мен ошентип эле алып келип алган. Айылга алып кеп, коп койду. Шарт этип эле алып алган мен балаңыз. Ошон үчүн романтика жакшы да, Жок, романтика. трен тартиш керек. Жок, жакшы сөздөрдү агнасып. Мындай эле кылган ата. Романтикадан Стоп! Чоң ата, жаш бала болбоңуздарчы. Өзүңүздөргө жараша иш кылыңыздарчы. Андан көрө чоң энеме ичиңиздеги сөздөрдү айтың. Жүрөгүңүздөн кечирим сураң. Ошол жетиштүү. Жасамачылыктын кереги жок бул жерде. Чын сүйлөш керек. Кудай дагы чын сүйлөгөн адамды жактырат. Эң жакшы адам бул кечирим сураган адам. Ва, менин балам. Көзүң баласы. Балдай. Көп сөз жыйыштыргыла. Барың ишиңди кыл. Бирок ойлонуп көрүң ата. Ergeç. Bak çok oldu daha geldiğin. Nefret diyorsun. Özü bir yağı. Kaşal oldu. Daha ne geldin? Bak çıkıp gitti Ergeç. Seni görsem bile nasıl bozula oturgan bop oldu. Ya Osman Ali, ben öz günahımı düşündüm. Kanayca düşünüyorsun? Bugün kılgan işini kara. Ayalımın canında kim degen adam oldum. Baldarım üstüme gülü atar. Жақсы Oo, men özüm düşündürüm. Men kördüm var degeni. O şehirde turar dedim. Moynuma Allah'ım Kaysar. Yaş kararlığını men apargam dep aytam da. Ve onu körgönümde özümü jogortup koydum. Çında var mı? Aytam Doğru var. benden aytarsın. Düşündürü berem. Düşündürüyorsun ha? Geçireyim sırayısın ha? Sen geçirip koy. Boldu. Boşuna yoksan geçireyim. Sür. Bas. Aytam. Bas olsun ha. Bismillah. Bas. Hey! Kaysar! Bana yer geçti ak geldim. Bağırın açıp bir etken. Çimini aç var mı? Ne oldu? Ayt. Hazır ayt. Uyda oturat dedim. Uyda otursam az kararlı keldi dağı. Ergeç bas. Şerge düşüp gelemiz. Çay yaparım dedi. Ben az kararlı men pulum çok desem. Men benim pensiyam dağımın dedi. Kaysar kayıtma dedi bunu. Kaysar kayıtma dedi. Ben Kaysar kayıtmayayım de barsak sol tayarlap koyup dur. Sol kızlar var eken. Hani kağanını gördüm özüm. Ne diyorsun ahmak? Anlay bakan çokka. Ağzım için öldürüp bu. Çok ol. Kaysar. Bilirsin ama ben senin başkasının karabay. Ben gözümde birinci açıp görgün, жақсы görgönüm sensin. O ergeçtin sözdörünü eşen be. Anı bilesin o kanday adam eken. Bayağı kızlarga da ушундай dediniz mi? Ha? Bayağı kızlar. Kaysar, ayt ol. Sen көргөн нурум sensin, sen sulusun dep ha? Nege düşünböysün? Mına, cana köyle misal.
Gözümüzü yumsam Kaysar. Başta orta yürübengçi. Cuma versen? Mına. Emneni görüp atarsın? Eştekeni karаңгылык, туңгуюк. Gördün mü Kaysar? Sen çok bolsоң men жашоомдо ушундай эчтеке болуп калат. Эртең эле балдарымдагы өзү менен өзү балдары менен болуп кетет. Ошондо биз экөөбүз бири-бирибизге жөлөк болушубуз керек. Мындай болор майда чүйдө нерселер менен урушуп, бири-бирибизге таанышып жүргөн бизге жарашпайт. Биз азыр балдарыбызга өрнөк болушубуз керек. Мен өмүрүмдүн акырына чейин сени сүйүп, сен менен чогуу болгум келет. Кечирчи мени Кайсарым. Мени ширин Кайсарым. Жок. Кечирдиңби? Жок. Кечирдиңби? Жок. Онон өпкөтөн. Менин мышыгым кана, менин мышыгым. Кана? Мышык жок. Барго менин мышыгым, кана менин мышыгым. Бул, курсун. Мяу. Угул бар. Мяу. Жакшыраак. Мяу. Оптур жаным, башка таарынып багын, а? Не жегиң келди? Мен бүгүн өзүм сага тамак кылып берем. Арстаным кана? Короче, бир саат менен кечирем. Байкы көргөн шубаны алып бересиз. Ошондо кечирем. Может, 1-2 күн кечирбей турасыз? Тамаша, алып берем да мен сага, алып бербейт белем, мен сага алып берем. Арстаным бар, арстан. Не болду жерде концерт болду да. Бар ишиңерди кылгыла. Туруңуз да калыңыз, качанчы. Апа. Арстан. Ибан. Salmaz bir çayım Çayınımız Momun.